Il-Kummissarju Ewropew għas-Servizzi Finanzjarji u l-Unjoni ta' Tfaddil u tal-Investimenti, Maria Luis Albuquerque, temmet sensiela ta' taħdidiet li kellha fuq jumejn f'Malta. Mistoqsija minn TVM News dwar il-kwalitajiet tal-qasam tas-servizzi finanzjarji ta' pajjiżna, innotat li Malta hi ġurisdizzjoni innovattiva ferm. There is a lot of things happening here, and it's good to see that Malta is so open to the newcomers and the developments that we are seeing on financial services. Dwar l-isfidi f'dan il-qasam, irrimarkat li dawn huma l-istess għall-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Semmit l-importanza li l-pajjiżi tal-Blokk Ewropew jiżviluppaw u jħaddmu suq waħdieni anke f'dan is-settur. We are all small individually, and we need to allow the scale-up of our business models, of our opportunities across the EU. U x'opportunitajiet tara li jistgħu jinħolqu għall-investituri u n-negozji Maltin skont il-viżjoni li għandha l-Kummissjoni Ewropea dwar it-tfaddil u l-investimenti. I actually think that for the smaller member states, the benefits can be much bigger because that's where the challenges of access to a bigger market are most visible. So I think the project is really to deliver benefits for every single member state, every citizen, every investor, every company in the EU. F'Malta l-Kummissarju Albuquerque kellha laqat ma' diversi awtoritajiet u entitajiet finanzjarji ta' pajjiżna. Iltaqat ukoll mal-Prim Ministru Roberta Bela u mal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana.